دەربدەرێن سەرەکانیە لە باژارێ حەسەکەی ڕاستی بێڕێزی و لێدانێژالی ئاسایشە پەیادە بەتێن و ئاسایشە پێدەبەژی بێ بۆیە چەندێ ڕاناوەستێ بەڵکو ئەو دەبستانیاک و دەربدەر تێدەنا دۆر پێچکریا. دربدرên serêkaniyê yên niha li bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê belav bûne, çavereya hemû nexweşiyan dikirin, lê çavereya sifkatî û muameleya dûr ji reweştê ji esayîşa PYD nedikirin. Gonha tevî derbederî û bicîhiştina mal û milkên xwe li serêkaniyê, derbederên serêkaniyê rastî muameleya bêreweşt ji aliyê esayîşa PYD vetên. Ji ber derbedereke Kurdê dengê xwe gihanda arkê û rastiya teamûla esayîşa PYD bo raya giştî eşkere kir, dest bi cih hate desteserkirin û heta niha jî di zindanê de ye. Şeva Bûrî demijmêr dehê êvarî dewriyeke esayîşa PYD ku ji 15 çekdarên PYD pêk hatibûn girtine ser dibistana Ehmed Debbak. Bo dema çend demijmêran di dibistanê deman. Suheyla xwişka berxwedan hatibû eşkencedan û ji bo nexweşxaneyê hatibû veguhestin. Li rêkefta 29 heyva heftan, esayîşa ser bi PYD ve êrişî dibistana Ehmed Şerîf Debbak li taxa kebabê ya bajarê Hesekê kirin. Hewdan bi darê zorê derbederan ji dibistanê derxin û derbeder ji ber ku nikarin kirya xaniyan dabîn bikin, nerazîbûna xwe nîşan dan û rijt bûn ku ew dernakevin heta ku cihekî vehewandinê ji wan re newê dabîn kirin. Li gorî ku Akademînasê Kurd Diktor Ferîd Seedûn ji arkê re daye zanîn, tevaya kampên ku PYD ji bo derbederan amade kirine û amade dike, jiyan wan de nabe û biçûktirîn pêdiviyên jiyanê têde peyda nabin. Esayîşa PYD şeva çarşemê rêkefta 29 heyva heftan 2020 piştî ku derbederan nerazîbûna xwe nîşan dan, destdirêjiyê li derbederan kirin û li wan dan û di encamê de zarokê bi navê Yusuf Qado bi 6 cihan lingê wî şikest û zarokeke xudan pêdewîstiyên taybet birîndar bû. Ti nexweşxaneyeke bajarê Hesekê razî nebû wan derman bike û ew ji bo nexweşxaneyeke taybet hatine veguhestin, niha jî Yusuf Qado çavereya neştergeriyê dike. Diriya arkê ve derbedera bi navê Berxwedana Arif hurguliyên bûyera nemrovî ya esayîşa PYD ku li rêkefta 29 heyva heftan derheqê derbederên serêkaniyê encam dan, eşkere kir û arkê dengê wê gihande raya giştî. Piştî belavkirina çîrokê ji aliyê arkê ve esayîşa ser bi PYD ve roja yekşemê girtine ser dibistana Ehmed Şerîf Debbak. Derbedera bi navê Berxwedana Arif li gel her du xwişkên wê Sara û Suheyla Arif deste serkirin û xistine zindanê de û heta weke niha tizanyariyek li ser çarenivîsa Berxwedan û her du xwişkên wê û 12 derbederên din ku ew jî girtîne nîne. Berxwedan tekez kir ku esayîşa PYD turêzek ji dayîkên şehîdên xwe re nagire. Di şeva çarşemê de li dayîka şehîdekî xistin û şehîd bi xirabtirîn navpesend kirin ku ji şerman nayê gotin. Here doh duşemê ji derên taybet ji arkê re ragihandin ku tevaya derbederên serêkaniyê yên ku di dibistana Ehmed Şerîf Debbak de neştecîne ji aliyê hewalgiriya PYD ve hatine dorpêçkirin. Rênade ku tu kesek nêzîkî dibistanê bibe. Berpirsyarekî PYD di hevdîtinekê de li gel Kenaleke Kurdî xweşbersiva pirsyara derbarê Rûdawa şeva çarşemê de dizî. Got bi tenê ji ber daweşkirina nan şer dirûst bûye. Piştre digot ne ji erkê wan e alîkariya derbederan bikin. Gotina ne ji erkê wan e alîkariya derbederan bikin, gelek pirsyaran dirûst dike. Gelo kî bû sedema derbederên xelkê serêkaniyê ji zêdên xwe? Gelo çawa ne ji erkê wan e alîkariyan pêşkêşî derbederan bikin? Gelo ji ber çi pêşwazî lê derbederên Ereb û yên Idlibê tên kirin û derbederên serêkaniyê têne avêtin û bêrêzî li hember wan tê kirin? هاجي زبر خود مجمع شروبكاري سياسي منا الحسكو داكو قلت بيجيكا بهتر لسر روداوا شبا چارشمه 29 هفته 2020 کو اسایشا پیدا در حق در بدرنده انجام ده قلت نسروي دبستاني یا کوته ده نشتجینا ما مستمنال دمباش تا اگر چیروک حسان به وکا قد راپورتا مده جهاتیو مال پرا اکیجی بلاف کریا ارک نیوز تچه وصفك جوی تعامله جه دربدران ردکه لگوری یاسایان دماکو کسک دربدر دبی دولات خدا دربدری باجارێکی دیت بێ چما پێیوی هەنە و چه ئەرکژی لەسەر هەنە
دەستپێکێ دەڕێز و سلاب و براستیژیکێ ئەو راپۆرتا وەدا پێشکەشکردن و بەری نەهاژیکێ ون پڕ لەسەر ئاخوین ئەم بخۆد دێ خویاکردن هەستەکی مۆرالێکی گۆئێدی ئارک و کاربندێ ئارک خەباتێکێ دەنگێ فەقیر و فوقەرات خوازن بگهێنە هەمی کەسیل هەمی دنیایێ و ئەس دەستپێکێ دە گەلک سپاسیاوەتکەمش بەر عالەمژی دریاوەرە بێ بریارێ هانا براستی حسەهان نسبەتی ئەموەرنە مەسەلا تشتێک بۆ چێ بووی دبیر و باوەریێمەدا ئەو سیاسەتێک سیاسەتا پلانێت پەکێکە ئێگۆ ملەتێک کورد حتا دەربەدەرژی ببێت ناف ئاخا خۆدا دەبێت دوێ دێ دەژیکێت ئاستەنگی ژێرە دەرکەوێن دا ژوێ دەرێژیکێ مهاجر ببێ و دەڤژی خاکا خۆ وڵاتی خۆ بەردێ ئەمە نسبەتی پرساتە لە گۆر یاسای ناودەولەتی دوێ دەرێدا ئەمێ بێژن حتا وەکە vê gavê wextê got salatdarî li xwe meyzênê dibêje ez cîhetek salatdarim ez weke gotî li vê deverê hekim dikim dema em vêna bi vî şêweyî lê meyzênin baş e ji bo kesek nebêje win çima bûî rengî axivin em ê bêjin tu nel gor hemberê dewleta Türk bûyî şerde şikestî lê gelo dwarê salatdariyê de ev kesana îro di bîstana de di wê derê cih girtine û ewa ji ber şerê bi qirêj nava û Tirka de baz daye di vê derê de wekî erk wekî em nabê wacib û erk ne wekî mafekî bi rastî ev salatdarî yan jî li gor asayî divê bêjê em ser neketim ez feşilîm ez uzrê xwe ji millet dixwazim û barkê yan jî ke divê ewî wacibê got li ser piyê wê yanî ew mesela exlaqî bê çi qanûnî bê ber barê vî milletî rabê تمام وقتی گو حنجتا تا دبستان انو مکتبش ترى لازمه جبوی خوندنه جبوی واتشتا تو مجبوری وکا صلاتداری وکا برپرسی صلاتداری حتی توا ایسانا بکی مال خدا بکی وزارت خدا بکی جهه اسایشی خدا تو مجبوری بر وی کاری رابی دما گو تبی اذکار نکاریم نوی چاخی صلاتداریاتا جخو صلاتداری کنا راستا و سخته دسته رژیم هاتیه و دسته کسیدی لسر ملت کرد لی بهتر زلال و دیار دکه انو صلاتداریه که نراسته چوتا جبوی بس بوجه و پره و ثروت و سامانه ولات بخوی لیل ولات قرشکی جی که صرف نکه لگور قانون نتوی اف جرمکی قانونی تحقیق ملتکی دا لسردست صلاتداریه که تکرن و نمونه و ایرو ام دبینن ده کردستان باشور دا به هزار پنامبره به هزار زیدهی طاقتا و چیز جمع چیز عراقی چیز دوری دماد گنه باشور و باشور دوی از ما زور دا جواری اکونومی و عمبار کویا بغدای و شری چارچوه وی لیدی سجی که وقت بیجی کم زیده به ارک خواه بواجب خواه بکاری خود را بی چاوا اف کسانا آخا خواه جدور که نقل کی دور که بونا و اداره وقت او پرساوه گو بیجی والا ام نبر پرسیارن دبر فیده ایوه چاخی بر پرسیاریا ولی کی دریا باشە هەرزێ گوتنە وی بەرپرسێ پەنابەرە سەر بە پێدە بە ئەزێوەی پرسیارەستەی بکوما مستەمەە ئارەستەیتە بێژێ ئەم نەبەرپرسیارن یعنی گوتنە نەبەرپرسیار ئاس گەشتە چرا دەیەکێ ڕێبەریکە بڤیرەنگی و دەربدەرێ خوا و ئەو بخە بوو سەدەمە دەربدەریە واناکێ بێژواناکە ئەم نەبەرپرسیوەنە و پارن چارێکش خڕبین باشە ئەو دەربدەر وێ بچ ڕەنگی ژیان بکەن ینی بەرێوا دنە چێ دەما کوێ گوت نێژوارەت بێژن برای دربدران وکی گم آنی زمان پکه که پیلانا خطی نیت حوله پیلان یا گم خابن ملت جه فهم ناکه جواب پنام برات بجید به لسینور خن باستن باشور لهدیاوی اروپا لهدیاوی لترکی وند کوی داره دچن بس کردستان چول بکن و والا بکن نا امید و داره د پرسک پر خوش و زلال دما آلدار خلیل د بجید به گرک سوئیسرا و آلمانیا و فنلندا استفادهش تجربه می دموکراتی و خوشبونا روجهلات که ایبت سوئیسرا روجهلاتا ناوین دوی داره د دماغو ام وی اخافنه بیرنگی میزنن باشه کا او ارکو کا او مافو کا او اسا کا او صلاتداری لکی داره دمینه از دخوازم نمونه که بچوکش تماشاوان عربین و زمان دماغو تسونامی لتایلند چیبو دوی وقتی د سفیره سوئد جبرگود وقتی خود نکاری بو علم بده وزارتا دروا مجبور عزري خوش ملتي سويدي خواست استفاء كر جبر كسي سويدي دوي آغيدا هاتنا خانقاندن چخا بويرك خدايي بوجي كي نبدست إيصالا بو تسونامي رابو لدي سبر برسياري ورگرتن يعني اوانات ديتا خويا کرن دو لي جبرگو صلاتداري ديسا جي از دبيجم صلاتداري که جبوي
لسر پشتا سر ملت کرد لسر ثروت و سامان دزیا ملت کرد چو در به او خدمت ناکه و نمونه و ایرو العفرین د میزان کسی گو چه بدن گریس پیو سر کانیه و کسی گو دفره دی ترکه دجیله د عینی وقتی گو دیریا و دلبیا و ایدی دا خواست که و عربی غمر کرن خودی ارک دفره کردی دا اف صلاداریا پکه که و پیاده دیتا خیا کرن صلاداریا چوتی خرا گو نکاره یعنی بطرول ایرو مامۆستا منال ئەو ڕێخستن ناودەوڵەتی یەن سەر بنەتەوەی نێگرتی بەکو لە ڕۆژاوای کوردستانی هەنا یعنیش بەرچە ئەو هاڵوێستەکە ناگرنە بەر هەڵوێستا خۆ نادن دوێ دەربارەدا ئەو ژی بێدەنگن دەربارەی بابوویێرێن و دەرحەقێ دەربدەرا دەتێنە ئەنجامدان بەجێکە کۆش برای خۆرە بێژم گەلک جارە ئەو ڕێخستنێت مافی ئینسانی یانجی کێ خاچا سۆر دبێ یان چ دبێ ئەو خۆشی گرێدای سیاسەتێ دەولەتانە دوێ ئەم خۆ نەخاپێنە دوێ دەرێدا دوێ جهەکەک هەبێ دوێ ڕێخستنەک هەبێ کۆمیتەک هەبێ گۆکار بێ ئۆڕۆپادا کار بێ وا ڕێخستنە ئەم بێژن وا بدێ پێش وارە پەلگا بدێتە پێش بس مخابن مانه فقیر و فقره کردا بتنه به خودی و به خودان مانه ایرود کولانا دا کسک پشتاوانا گره یعنی مخابن دوی داری دا کسک ارکه خونا را بی لوی داری پارچکش گنهکاری جعاله دور دا امکارن به آره اخلاقیت که سپرات افگرا سیاسی کردی دا جبر گرک اوی قبول نکی وی تشتیا گرک البر ملت خوکی گرک لدجی وی صلات داری در که گرکش ملت را بده زلال کرن ایرو ام وکا هزن سیاسینا لی ام دنگی خودکن ام وی صلات داری شرمزار دکن یعنی که او مافی ایسانا گل قامش لونه یان دیر که یان چی که دوری دیا قینا بیدن گو اب ایسانه گوش گریس پیو سره کانیه هاتنا لی او بخوشید کفنه پرجواندی دو کسی گو بواره کار دکن وکی نمونه از بخوا پر انفرماشون دستیم ده هیا هناك جوام اوي قبناوي ايساني الخود ميسين بالصلاداريه وغريدانا وبوچي خوش صلاداريه ورتگرينچ برويجي راپورتا نادنا يعني اف ان بي يعني جي رخراوي ما في ايسانا باشا ما مستمنال اللي قوري دوچونا اركي حتى وكانها بهتري 12 كسان جوي دبستانه احمد شريف دباغ يقول تاقا كبابه يا بشاري حسكيا جالي اسايشا بقياده بهاتنا دست سركرن و دنابوان دجي او كچا كرديا بنابي برخوادان عارف و دنگي خو راستيا چيروكي بورايا گشتي زرا كدريا اركبا نها دست سركرينا دو خشكيويجي سهيله وساره پێویستە چوەرێکردن هەتاکو و بکاربن چارەنویسە با بدنە خویاکردن دەربدەرن و هاتنە گرتن لەسەر نەتشتێکی بتەنێک و نەڕازیبوونە خۆ نیشاندانە ئەو نادەرکەبن ژە دبستانی هەتاکو و جەهاکی بە حەوانە ژوارۆرێ دابینکردن بەشکەرت بەژێ ئەم نکارن کریا خانیا بدن خانیەک و کریاین هەر باجاری حەسەکە وەکو ئەوت بێژێ 150,000 لێرەیە سووریا نها چ تێخواستن هەتاکو و چارەنویسە هاوارێ خویاکردن کارێک ژ بۆ وارێکردن و ژە زیندانێ دەرخینی ديسا جيكي ازي انما زمان هكرنا ارت بانا بهور كاف كسانا كزي واحد ندحسها جبر هنا قنالي راغانتني هنا اوي قبنافكي مظن ولخد ميزين او بخشي كي مخابن ايدي تيخ ياكن روبروش راستياوا جبر لسرفا بيوري هار الناس كن بهتر رازيبونا اداره فازن صلاداريه فازن لي جارك دي تركي ادوي دري د مجبور به سپاسيا اردكم جو اف واجب اخلاقي انساني اوي غرت سربيه خو او اف جريمه جو د حق انسان د ايروته تکرن هشکرو زلال کر چاوا زارو کا کلدوف دیا خو باوی خطر کوي او اسایشت پیده بترمبله بدنسر او بخوجي كن ها هستوي وی لاشي وی هاتي شکاندن د ویدر د جارک دي ترکي صلاداريا یا نراستي چوتي دمات بيجي از نبر بسيار 150,000 كريا خينيا هاكر او اداره اخلاقي وقانوني وانساني جبوي برجوندي انساني كرد وكم اني زمان جاركي وي مجبوره وانسانا ايروبيني لكي درب جهكت واب جبكي جبر اوا دوله تكون اوا صلاه داري نا مساله كرسي زمت كريا وتخلكي بنشعف بكي حتى بكسي غيرو غريو غازني خود كنجي كي صلاداري وبنشعفو بندستكي ظلم وزور دقائق قناغكي از دريا وردنگي خود گهن ملت كرد از دريا ورد بيجم تفگرا سياسي كردي بشك جيشي كي شريكي في گنهكاري دنگي خو بكن از دنگي خود گهن من نویسکار او کسی سربخوا یا سای گو اویرو دواره یا ساده کار دکن هاگر ون ایرو دنگي خونکن دیروک نعلت لوی گویر رش لوی دیروکا رش بینه ام حمی برپرسیارن ام حمی گنهکارن دوی ام حمی بوی واجبی رابن و جارک کدی ترکی ریزو سلاب جبوی و گون وی ارکی دیدن سر ملیخوا ون فا
مثلا نه اخلاقی حق ملت کرد زلال و دیار دکن. گەلەک سپاس ji بۆی شرۆڤەکارێ سیاسی مەنال حسکۆ گوتم مەڕابووی گەلەک سپاس.